تماشاوانên hêja niha jî dosyemek dorê din û çemek dorê derbarê şanoyê de yê. Li Bakurê Kurdistanê bi taybetî van salên borî xebatên şanoyê pêl girtiye, pêş ketiye û niha li va xebata yeka din zêde dibe. Li Êlihê li Batmanê hem komeke nû ya şanoyê ava dibe û niha di va rojê pêştî wê lîstika xwe yekemîn jî bilîzin. Ego ev kom ava kirine û divê lîstika yekemînê dilîzin jî şanogerên ciwanin ku bi taybetî gelê Bakurê Kurdistanê wan baş nas dike. Belê Bahoz Özsunar û Deniz Özer pêşengiya vî karî dikin. Niha derbarê hem vekirina ev şanoya nû de û him jî lîstika wanê nû de em ê hevpêvînekê bikin. Li ser xetê Bahoz Özsunar heye. Em ê niha wî re xeber bidin. Bahoz can merheba. Merhaba, slav jwara. Tu şewayî baş e? Spas dikim, hûn çawana? Em jî baş in, spas dikim. Tam di nava provayê de me teqefalt û bû mêvanê me spas dikim ji bo gote dema xwe veqetand. Ez spas dikim gelek sağ bin. Bazcan niha hûn lîstikeke nû amade dikin bi navê Kral û Travis û heman rengî ve şanoyeke nû jî ava kiriye bi navê Şano Ar. Belê. Ez dixwazim bi lîstika wê nû ku dibe lîstika wê yekemîn jî vê em dest pê bikin. Ev lîstik fikra wê çawa derket ortê? Kê lîstik nivîsandiye, kê wergerandiye Kurdî û derhênerê wê kî ye? Lêstikeke piyaniya. Belê. Rastî gava min û hevalê min Deniz me got ema komek xwe nû ava dikir. Belê. Me xwest em lêstikeke du kes bilêzin ji ber ku endamê me hinekî kêm bûniye şanoyê. Me lêstika xwe yekem yeka du kes me hilbijart piyaniya weke got lêstikeke Amerîkî ye. Ji aliyê nivîskarên Amerîkî Sam Bobrick hatiye nivîsandin. Wergera wê got kir hevalê me İrfan Yıldız ew jî endamê koma me wê werger kir. û derhênerê lêstika me jî Yaqûb Selîmoğlu ye. Ew jî hevalê me şanogera li Batmanê ye. Tu jî ew jî lêstikê xwe li vir dilîzin. û ez û Deniz jî lîstik vanin. Tenê hûn her du dilîzin tê de? Belê, belê. Belê. Baş ev lîstik li ser kî jan mijdarê dizîvir? Yani tê de çi dibêje? Derdê vê lîstikê çi ye? Ya rastî derdê lêstikê polîtîk e lêstika me. Jara lîstikê polîtîka li ser başkanekî Amerîkayê hatiye nivîsandin. Belê. Her çi qasî dixwazim vê bijim her çi qasî çîrok li ser serokê Amerîkayê ji derbas dibe jî ev pirsgirêk li her welatî li her derê dinyayê heye yanî kesekî ku dibî başkan serokekî welo behsa demokrasiyekî û pişta bo kar dikî qezaş dikî ser dikeve çawa wê başkantiyê yan jî wê demokrasiyê tenê li gor xwe û civata xwe ê li derdorê xwe Bi kar tîne. kar tenê mijara wê ew me xwest em vê bilêzin yanî wek dîktatoriyekê dibe êdî Belê. yani dixwazim wê bêjim yani mijara lêstikê polîtîk e. Belê. Ez bawerim ji xwe sebeba got hilbijartina ew jî belkî tam ji ber ku di roja me de bi taybetî li Tirkiye û li gelek welatên din ê cîhanê tam jî ev mijar di rojevê de. Yani ev tiştê gonê lîstikê bilîzin mirovên mirovahî hemû civakên mirovan yani yek bi yek rasterast di jiyana xwe rojane de rastî vê tabloyê tên. Belê. Ya rastî birêz çend lêstiketina hatin ji me re du kesem lê dilê me sar nedikir yani tenê bikin belê polîtîk bûn dua de jî hebû lê bi taybetî me ev hilmijart ji ber ku rexneyên nav de dilê me dicemdê yani gavan bilêzin û tîradên xwe replikê xwe tavêjin sedî sed polîtîk e. Belê. Belê komedî jî di nav de heye lê ya rastî me ji komedya zêdetir em xwest polîtîk bilêzin yani îro rewşa îroyî diyar e. Belê. Me jî xwest em seknama diyar e em dixwazin êdî wa gotinên dilê xwe de gotinên wa ser medyayê civakî carmen nivîsênin em vîdeoyek dikişênin me xwest vê lêstikê li ser dike bi hemûyî bi gelê xwe re par ve bike. Kesê ku hatin me temaşe kirin em dixwazin
زیادتر فکری ببینن و مجاری دردکی ما وسابو بله ساعتها خوش پیشنهاد مراقب بنده بین باشه ونه جاره یکمین لکوبلیزن و پیشت برنامه او بچرنگی ونه کیجان باجرات کیجان دیروکاد بچه هایی ونه بلیزن یکم امی پرومیر اخوا دهه برفانباری لبطمان بلیزن بله و پرومیر اخوا لبر بکن ما بریار دا دهه و ایمیل بر بلیزن شبر کو طالب زیده بو روشان پرومیر جغی میبانا حوالی مای شانوگاره و هنره علاقه دار دبن جغی و گل زیده علاقه کامزن نشانی دا مجی از دهه مهیجی مگومیل بطمانی بلیزن دروشان سرهف بله بشترامي بچنا عمد 15 و 16 برفانباري لور بليز بشتوي امي بچن سير تحقيق دهمه 19 ومي بچن ميرتين 20 لوانيرا و 20 دوجي ادي مي بچن تركي يعني من انقرة بليزن و قسطنطينة يعني اسطنبول بليزن يعني مها مي برفانباري بفيرنجي تورنيا ما ديار كر بله پکیش با اروپا جی تو پلان سازیه و هیه اون دفکرین گود روژه پیشتی در کبین اروپا جی وقت تورنه کی آراستی ام گلکی دخوازن شبوی فیه که نتنی ابلیستیک ستنداپا کجی آماده دکم ستنداپا منه در هنری ویجی حوالی منه دنزوزر ام دخوازن کردک لکودر هبی ام خوبکشنی کارکی کردی تماشا بکی براستيجي كلك خواستك هنا جا أوروبا بيامي ما يصير مدينة جباكي قوتي وكلي حبالي ما يدوي يقول ما تقارن قال كي تخوازه خيالك ما جي يعني نو خيال راستي يعني دروشان إيرو تركي ده بشكل ديوك خيالك يقدر كم أوروبا ليستيفو فريسة يعني تبقى صالة نودا أم كاربن هرنا مباشر امیجی به هیوی بمراقل بنده بین هیوی دکیم دمک کند ونورن امجیل وره و تماشا بکن باول جان باشه اف شانویا گوانو آواکر هنه کیجی خازن بی بپرسن هنه پیشی چما و پیدوی با آواکرنا کومک انوداش بوکو امزانین زاتن لیله الباتمانی خبات شانوی دهات چکرن و بخوجی به یعنی صحنه به حواله دن و هن کار دکرن رزه فیلم جی و کشاندن نها چما و بتایبتی پیدوی به آواکرنا کومک نودا و شانو آر مثلا چما ناوی شانو آر دوی شانو یود نها دوی کوم آور چند کسانه و دست خباتا کریه نکریه جیه کی و مکانه کی و هایی گاوی وسا به گلمپری درباره وی دست پی کرنا و کوما شانوی دیجم دخوازن هنک آگاهی بگیرن سوسا بیشم از دنس بون شتسته حواله میدی تبلیما بون ما يكملوا دنس دست ستاند اب كير بشتما ليستك درخص ما خواست ام شانو كخوينو بعفرين ادي ولو بلا هم رحيوي كردستاني بي وهم النابي وي تشيروسكا كردستاني بي ما افوست نها اندامي ما ام شش كسن حفت كسن شش حفت اندامي كوما ما شانو عليها ما قالك السر نابي نقاش كرت شما ار ما قبل تشيروسكا كردستاني بي كو فبدي شانو ايدا شبروي كما خواست مهم نابي بخنا شانو ار شبركو بلا رحي شانو يا ماجي هم رحيوي وهم تفكري صوت كرديبن شبو فيك كما خواست ام كوما كانوا افا بكن نها جی کو هی جی کو پیدا کردی جی تنا جبر برسکری کنا ابوری ما ام جی نها نکاره هیویت که چی کو ام و تورنه خو مکرن پروژه ما دیجی انا وقت رس فیلم نو هنا جوا ما اوجی ادی ما دیار کرن گو در فت چه ببن ام جی هیویت کن گو جی کینو فکر راستيجي جي كيلو مازنش قال لي باطماني ركو جي كي مازنكو حمو باطماني شانوي ماي باطماني و ليستكي ماي كوش كردستاني حمم ميفان شانوي ميفان تينا باطماني لدرك وسا مازن بالفراو هم بالتكنيكي وهم ب او اساسيه خود جي كي خوش بي تفكر لين هاجبو وكا مقود بربسكريكن عبوري ام هانكار بله
باشه باوجان سپاس دکم جبو تبلیغ Sağ نات و آگاهی گوت دانمه و سرکفتن خواهن جواره بمینه Mas خوشیه gelek دلت sağ ol. Sağ ol.